Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar men sport жаңалыктары videoni бастамас burun arnaga tirkelib videoga like bosуду unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizde bo'ladi. Sizlardan tek qana qo'ldav, podpisatsiya, kommentariy. 3 jaqdan qisqaqqa aldı. Bivol birinchi belbewdan ayriluvi ehtimal. Rossiyalik bokschi Dmitriy Bivol otandasi Artur Beterbiyevni jenggandan so'ng eğlengen jartilay ağır salmaqda absolut çempion atağından ayrılıp qalıu ihtimal deb xabarlaydi. Buklalimlik boks kenisi WBS, Bivol Amerikalıq David Benavides'ga qarşı qorg'ov o'tkazuvga mіндетті. Odan bo'lak çempion men ayqasqa Michael Eifert IBF bo'yicha және Callum Smith WBO basti umidkor bo'lib o'tir. Bu turali Unixworld xabarlab o'tir. Boks uyumlarının işindeki eng qatali IBF birinchi ayqasqa deyin talab qo'ygan. Bunun aldında IBF Bivol men Beterbiyev arasındagi birinchi ayqasning jengimpazi Eifert bilan jekpejek o'tkazuvni talab etgan. Biroq Germaniyalik bokschining o'zi qarimta o'tganini kutib turuvga kelishdi. Al endi Bivol ayqaslardan qutula olmaytin bo'lib o'tir. Agar chempion belgilangan qarshilashlarining jekpejekdan bas tartsa, belbewlerini ayrılıp qalıu da ihtimali bar. Beterbiyev ben 3. ayqasdan mina qalmaydi. Janibek 13 nakauti bar jenilmegen Britaniyalik ben ayqaspaytin bo'ldi. Orta salmaqda WBO және IBF çempioni Janibek Alimxanula qarşılassız qalğanıga o'xsaydi. Buған дейін insider Den Rafael Janibek көктемде ringga oralatının al qarşılash jenilmegen Britaniyalik Shakil Tompas bo'latını xabarlagan. Өйткені боксшылардың командасы келісімшартқа қол қоюға аз қалған деген еді. Кен британиялық боксшының менеджері Кевин Марри Алимханұлының командасымен келіссөз болғанын растады. Бірақ тараптар гонорарға келісе алмаған екен. Енді журналист Джеймс Лапотының мәліметінше, қазақстандық боксшының командасы Тампоспен бас тартып, Жәнібекке және қарсылас іздейтін болады. Жәнібек сәуірде отанына оралады. Орта салмақ Үйрі 5 сәуір Астанада өтетін бокс кешенінің басты жекпе-жегіне айқасады. Қарсылас бұрын айтылғандай Шакил Томпас емес деп жазыпты Лапотин X әлеуметтік желісінде. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.